Internet. 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. U Kini postoje bolnice za lečenje od zavisnosti od interneta. Činjenica broj 2. 37% od svog sadržaja na internetu je pornografija. Činjenica broj 3. Svakog dana se hakuje oko 30.000 web sajtova. Činjenica broj 4. Na putu ka Mont Everestu postoji mreža interneta visoke brzine. Činjenica broj 5. Najveći deo internet sadržaja se ne generiše od strane ljudi, već od strane botova. Činjenica broj 6. Jedan američki novinar je dobio kaznu 105 godina u zatvoru zbog postavljanja linka na internet. Činjenica broj 7. Jedan od 10 Amerikanaca misli da je HTML polno prenosljiva bolest, a nije jezik za kreiranje web stranica. Činjenica broj 8. Prva web kamera je napravljena na Cambridgeu i služila je za provjeru posude za kafu. Činjenica broj 9. Preko 100.000 .com domena se registruje svakodnevno. Činjenica broj 10. Istraživanjem internet trolova psiholozi su ustanovili da su oni narcistički, psihopatski i sadistički. Činjenica broj 11. 50% internet korisnika odustane od gledanja videa ukoliko se on ne učita u roku od 10 sekundi. Činjenica broj 12. 70% mailova koji se pošalju spadaju pod kategoriju spam, odnosno nepoželjnu poštu. Činjenica broj 14. Trećina Italijana nikada nije koristila internet. Činjenica broj 15. Krajem 1993. godine samo 623 sajta su postojala na internetu. Činjenica broj 16. 6% svjetske populacije pati od internet zavisnosti. Činjenica broj 17. Prva stvar koja je prodata preko interneta je bio paketić marihuane 1971. godine. Činjenica broj 18. Čovjek koji je izmislio iskačuće reklame na internetu se izvinio svijetu zbog kreiranja najomraženije forme reklamiranja putem interneta. Činjenica broj 19. Veća je verovatnoća da budete depresivni, usamljeni i mentalno nestabilni ukoliko provodite puno vremena na internetu. Činjenica broj 20. Nekoliko ljudi ima ključeve za restart celokupnog interneta ukoliko dođe do katastrofe svjetskih razmera. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.